Barpı Bököy ayылында сағындық ауыстың ашы берілі атады. Ертеге саат 11-ге қатмысы. Бүрсүгүнү чоң улағы Барпының тегізінде. Аламан торпо улақ сорындары көп. Азыр мен сіздерді сорындарындағы елерінен сұрап беремін. Ең іші да болады, 3 ең іш болады кен, чоң ең іш. Ертеге қатмыға келгіле, бүрсүгүнү чоң улағына келгіле. Азыр мен biraz бұл жерді жүрішінен ертеңкіге дайырдықтан тартып өтейін. Мына қызматтағы ағаларым. Мынау қазан ет қайнап атады. Ертеңкіге дайырдықтар болды. Чучук қапталған. Бұл жақта чучук бышып атады. Құдай бұрса ертеге ушул жерде аш өтөт. Анан чоң улак болот. Мен сіздерге ушул улақты бұйырса чағылдырып жеткірген әрекет қылам. Сіздер каналды қолдап, қатталып, жақшы сөздерден жаза кеттіңіздер. Машында болған мына шындай қырғыздың салты уланы өрсін демекші дағы біз видеоларды баштай өрейлі. Аз бұл жердегі аваларыма. Бұл жердегі аваларымен бір өкө сүлешейін аз марекен нейлері. Şu kadar şu cennet kılıp atasını aç verirken şu niyeti kavul olsun, şu sağındayken yatkan diler caylı olsun, torpası olsun, bana çakası vardır, sen çaban oynayıp gülüyorsun. Bak şu kadar, şu cennet kılıp kızgınlar. Ben şu baldaram buna jakşı niyetmenen atasına, apasına, ötkenlerine, çoğadalarına barıp okuda. Şuların ömrün bersin, şu kılgan eksanları şu ötketken çoğada çoğanelerine başlarına sayağım olsun. Erken kuda kalasana, şimdi kudayım bersin saat 11'ge katma. Şu uzatkanlayım bir sürü ulak kuda kalasa. Ulağın kılçaman ötketsin. Kula falan kolda bir şu baldarın jakşı niyetleri, jakşı neme olur. Köptürlerin katanlık için göz alırsın şu baldarına, rahmat. Hurmatlı adamlar uşular eме бардығы şu өзүбүздүн ендерим şu балдар бардығы жездеме şu эжеме ашуга чыккан экен şu кылган эксандары Кудай таалам бергенде кабыл болгон болсун. Ушулардын кылган эксандары бардығы жакшылар болсун. Ушуларам балдар менен чакалар менен тынч болсун, дайыма жакшылыктар болсун, тойлор болсун. Эртеге Кудай калса катмысы бүсүгүн улагы ушулардын ойлогон ой максаттарын берсин. Buna yeğenlerim atasını aç verip öder kılgan ekranlarda kavul olsun etenler şu aşı büsüğünü ulağı da kararsak kılgan ekranlar vardı kavul olsun duvalar kavul olsun dinçe man şu aşıda büsürü olsun. Sapan aka. Hoş geldiniz akalarim, balarim. Şu atamızga atab, bana baş berip attılar ekan. Erten katmısı bürsügün ulağı. Bürsügün ulağı. Ha? 2-3 yeң iş bolot. Ha? Anan sorundары жалаң акчалай сай беребиz. Ha. Жақсы кен. Улаққа ертең қатмаға шақырабыз, ә? Қатмаға шақырабыз, Құда қаласа. Saat 11'ge қатма. Ha, жақсы. Бүрсүгүн улағына ең ішіне келсін. Улағына ең іш бар. Улағы бар. Жақсы кен. Ең кенжесі Бекітай досым. Kuş gelsin erakalar, ukalar, şuntip bir-iki жылдан beri atağızga niyet kılıp жүдüge ulaq aş berебиз деп. Şu aşı, Kuday nasip bulup bugün buyurgan eken şu aşın kılıtağız erteң katmısı, bürsügünün ulağı. Gelip tuğanlar gelip ulaq çağıp ketkile. Akçalay, sorunu akçalay. Üç işi var. Gelip oynayıp çağıp ketkile tuğanlar. Erteң katmığa gelgile tuğanlar. Улақ шап şu adres, bunu tegizde mi? Çoğun tegizde şu. Köyün başına, ayının başına. Жақсы кен. Mına kele öresler. Mına kele turganlar kele başladı. Bekitay'ın balası. Oy palvan. Gelin, gelin. Resultarın yaxşı olsun, Yaxşı geldiniz, gelin ister. Kızmat kıltasın. Ha, kızmatta olsun. Assalamu alaikum. Kızmattagılar mende görüşüp koyla. Assalamu alaikum. Жақсы. Болот ага кызмат? Ha, bolmadı kızmat.
işte şu. Ukamla atasını aşk verip atan eken. Şul aşk demesine alan jakşıtın çaban tuz alsın. Eten kulaktan. Allah kalasa jakşı sorunları var. Kelbir sorunları alıp geçsin pamanlar çağır. Jakşı sorulur ama. Жақсы. Жақсы, biz bir qatar xizmatdagılar менен да görüşüp ötөл. Ke qanday? Жақсымы? Мына бала келгенден бери şu xizmatda. Şu xizmatda özüm alıp atammışlar. Azamatsın nime. Soğuk bulut xizmatçılar eldikinde. Assalamu alaikum qana. Sen sağ ol şakir. Assalamu alaikum. Xizmat bolot al. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu qandaysiz? Qanday bolot? Yaxshimi? Yaxshi. Bolot avdardik. Yaxshi bardir. Ha, yaxshi ekan. Taqsir qantingiz? Yaxshi. Yaxshimi? Bolot al xizmat. Yaxshi ekan. Mana. Etler bu şu arada. Nok şimdi uçağından tarot. Uçak onu salç. Assalamu alaikum. Kerimcan salamatın jaksın. Ben soracak şu bolup atar xizmat aka. Yaxşı Allah'a şükür. Ahir uçağını sal alıp atabız. Aha. Yaxşı ekan. Sağındağı maşı kuda kalasa. Nasip seytemen gelip baş köşüp ketkile saat 11'ge. Şu Bektay Ukama rahmat, Sapakama rahmat, Baygazıga rahmat. Uşun Sapavamla aşın verip atat şu baldar. Azamat, bürsüğünü ulağı kuda kalasa. Yaxşı ekan. Yaxşı kuda kalasa. Yaxşı ötüp ketsin marakeler tinch ötsün. Marakeler tinch ötsün. Eng iştagı yaxşı bolat da odat. Yengişen bolat kuda kalasa. Azamat palvan düşöt. Ha. Talapkeller geliyor kuda kalasa. Çoğun eng iş bolat deydi, 3 eng iş. Bakalım 3 engiş bolat. Birinci, ikinci, üçüncü eng iş. Birincisi Azamat. Ha. Kuda kalasa. Da qalasa. Şu Baygazıga, neme Bektayga, Sapakaga rahmat şuntip. O desker baş verip atat. Yaxşı, yaxşı ekan. Assalamu alaikum. Qanday yaxshimi? Yaxshimi? Men akam görmeydi qaçınız. Bayağı şerdiler. Şerde öyle? Uçak askan olsun. Ha, yaxşı. Nasılsın mı? Yaxşı, Allah'a şükür. Tekin Xudaylar. Bu yoqdagi xizmat. Bularım kızmak. Çaydı qaynatib atgan jigit. Assalomu alaykum. O, tegi жақта ham bo'lib turdi. Men borib kishni yurishdan. Dastan polvon. Assalomu alaykum. Salomat, sog' yaxshi. Qanday? Xizmat yaxshi bo'ladi. Salomat, yaxshi. Yo, salomat, yaxshi. Sen sog' yaxshi. Shaki, qanday? Yaxshisanmi? Bo'ladi xizmat. Ha, yaxshi. Ha, yaxshi. Intimaqa nejetsin. Shunday. Yaxshi ekan. Qirg'izning eng bir yaxshi saltida bu intimaq tashib. Mana krasavchiga at suudi bu. Suv qoldi. Ha, yaxshi. Yengish bo'ladgan adastan. Ova ertaga yengishda odatqa. Azamat polvondaymi? Azamat polvondan birinchi. Ha, yaxshi. Hozir shu polvon, Shakir polvon. Andan keyin Shaki. Ha. Shaki da bir tartar biroq. Eldos. Ha. Yaxshi. Eldos, Bobur Shaq akaga salom aytmaysiz? Assalomu alaykum. O'zbekistonda var chopib kelgan yigit. Yaxshi. Bo'pti da endi bolalar shu Bayg'azi bilan Bektay shu safar akam o'tkazayotgan maraka. Tinchaman o'tsin. Intimaq to'loyli. Bari shu yerdan uloqdan bu atrofga bolalar. O'zim ko'tarib beraymi oldina. Yengişti jaşmallarga berem. Yengish bo'ldi ham men jashim o'tdi. Yengişti jaşmallarga berem. 40 yildan talash bilmegen men chiqishim kerak birinchi. Azamatga bereylik. Mayli Bektay akam shu marakaning yaxshi o'tsin ekan. Tinchaman, eli yurtimiz aman bo'lsin. Shunday birlikdə daima shu bir-birimizga sizin bizim bo'lib.